memahami itu asal menonton mangaliat tolu hari ta mangaliat ada baru tu sehari berarti tolu hari mai jadi naik pedia mampandelami asal menonton mangaliat kami baik dalam zona hopar di sini. Karuman namin. Olo, Devo hari aku mga kobyok mahali. Dihan na suguton. Nambihan na marawat tubog. Lawa pa sa hato so sila sila namin. Kuya na po namin do karuman namin. Baik dalang na hobar kami.
kami. Partikino sa kaduduham. Isima Raja Ijulu. Sa kami pamorona, berarti kurang na dengan kami, karena turunno dengan doan sadaro dina pangasun-asuni tulang nami tulang napa nami. Alami dia mulo nami kalau rohang nasoba tujuru dirajai, ali nasoba pihami sapulu dari pasapul simajunga dengan budaya ala nasorong pisau sama dia di tagorong muna ala tema. Jadi dia musim nami. Bekam kalau masuk kami tu di bulan nami bago musim apa sih? Asa tuhu si marhora-hora na dito binigabia. Segok malihamu sila siloha, tas maging totong nakakapar siya dia. Jadi naik pedia mga korunani. Ala bolong masyahono, dia buang perdenani. Di batik yanon, asa borhat kami dihami, hula-hula na sila. Laho manami-nami na sila, atau baik damang mazona ho partisino.
Kasih kopek Dr. Rali Suhut di hari kasih utobo dapat mengatu Ibu beri nami jadi lagi barang paten dan dua ton medok ina huwan tio ina tuan waran baik jangan si tio badomu kuasa ada Hula-hulanya suhuton para anak. Ini masih matua nami rajai kuntung tulang nami siregar, orang tulang siregar. Begitu manusia. Saat tu tulang robot nami siat tuli, orang nyari siudian. Romah raja bulun. Bukan mulun itu dokter. Asa borhat yohami manong hula-hula nami nong lompat di partikiron. Baik damang do panong munung-munung. Jadi so pamas-masun perdoa sari peon ni bere nami ngumpul nami rolo kami mengalusi jojo bulan oleh hati mari Tuhan
Boyro Bardalan Wilongton, Pangulay Wilongton, Dilagasan Las Liroha. Alaniya ng guru. Dari itu So, lah tadi. Orong Liroha namin. Buat kami lo oras pir. Oras seperti todi. Dalam nami pagitutangian tutuani. Asa ang iya ma di bere nami, guru nami. Ini ya, ini luar biasa hari ini. Indah pada waktunya. Oras Birma Poki tahun-tahun Pasalongan. Birma Poki muna, Birma Todi muna, lucu-lucu mah Pasalongan. Dari itu semua iya tatapan. Jadi itu tuh lawan aja lagi. Di barsa una tuh di waktu una kali sama si kamu. Bariteo para gue bin. Lo bariteo hata lo dia ada ringga. Sama patokan mu ya aja lagi. Asa Birma Poki baul-baul Pasalongan. Si Birma tuh dinami. Mudur-mudur nang apa nama orang. Raja nami, sor hata ina dua nama do. Asa di dua orang malo. Baik tu kehidai di Robia. Orang semahani raja dulu nang majalo. Har dibagat dari rajai. Disika ina mangalaya. Atong raja nami. Idos ngerohata do pidahita. Wahar raja nami. Joro jaro mu dari tuan kotamu terang semahani raja nami maraparabamu. Langsung mati. Amak pada nami. Asaro Tuhani, pano-pano pahula-hula nami, nang dokter di Vatikano, baik dalam zona Hobartino. pengarahuna otis sadira tu kay kurang mapila suna sahabat tu na tu na huwag kami Didikyo na sa luhat kami asa usoba-soba kami jo isaluhut hula-hula namin ang lugar-lugar kero baik dalam doon ako sa sino.
Soma Lima Raja Bolon. Maju dulu. Olo, maju. Jalan. Ya, siap. Maju dulu. Jadi Madirma deh. Parmusin kami. Asal ratang silak dirwani. Alam guru nami, guru nami, baik doktor nami anak kokiro hamorau kalumuma lupa pea kele lupa. Ganti kenal dari. Adok pedi malaya.
kongsi-kongsi walau ini walau aha Paguna rohani oh harap kita Hai senang mat sinegeri Tulemanian agendi si buah-buahani Tusian tertusipiro barang baca berbeda Hai senang mat sinegeri Baik, kamu apa kabar, dokter? Siapa yang berbeda di sana ini? Kuya. Tutul si pangana masuk ko ang pura-pura namin. Arabit ka sumay. Takas na kami para ko ni Matanari. Iba na mataro paso-paso. Anak kami ito ang pun rajay. Takas si Pertikaro. Anak kami na kami halam. Tidak si Medina. Takas si Baik, kamu itu son. Asal ako ni hata naman ito ang namin ito ang hindi man natin ang pag-orang-orang ko pero una. O sa unang pinapuntar ko ito kami. Sandra kali para magkapos yung sa tuwag naman itong mangkok. Kata tuwek kami tadi. Sa tuwag yun. Basta tapos ito sa naman ito mo. Tawag mo itong panggabihan. Nagpagorasa. Tasalang, Ano tek kamu tatap? talang murta. Mawasi, anong iswendan? Jadi Pinuluki ko rin. semua dia mau mengguru nami. Jok-jok kita sa pasahat. Suna. Sa kasul sa tuwoten ni Tigaras. Kumatani dek ke sitio sa may tagawi dala horas. Tasalang ang murta. Amo ano, sinadyan Sa mga tulo na namin ay gulan. Hula-hula namin ay gulan. Reklamo. Pasahato deke la tio, deke la tormis. Kaya sulupol ka ang pagbidahan. Kaya sulupilapiyas ang pagbidahan. Sa kung pagpuro karana. Alani. Sumatan niya. Dahil ko niyan eh. Asal natin ko yung naunod na kapya. Kung dia kaya kumalak ka, kasi malapatan para sa uriyan. Kasasahan na soli sa ako sigarat ka homi ni Rodon Gibran. Kasasahan kami na kaya tiyo yung kaya tormis at tumabugan na namin. Kasasahan na yung kasi. Puro kaya po nyo. Pagkabot yan eh. Ipasok Tuhan. Atas sorima na buhay sa kami ito na mula beri namin. Mauli ate. Okay. Kaya mo, sulo-mulo namin. Lagi multo. Partiklaro ko sa kami doon. Ulan dari kalon.
Namarideon, Nabacano, Pasu-pasu, Pablo Ascarteo, Kamuna, Tasa aku pamaray. Maride na Bosona, Sanjay Madudu, keluarga na bahagia, Pamaray. Iya. ada keluarga si Turo, ditulog yung Tanatoro. Ison Roro, kami katulang mong marga buto. Narong Roma Akirowa di Partikianon. Napakatong deke si Urururu, Rapto, dan Narasbar. Puli ba na siya? Puli ba na? Kasi siyempre yung mga kitang yumor, dahil dilema mo ito par. Kasama ni Blodo, sige tayo mga bertusono pe kita nama teke seluruh daripada kami selamat cari pertama nama goin pasu-pasuna dibati kokusu dari dunia kalian dunia rumah maka setusi ada botak pertaunia solo ini itu ya pada kami dengan nama bogodo dan ras di gonggo terlimu nama pakali rap to parorasa lama masalah Namar mimi. Atau ke kami jadi atau? Jangan ditunjukkan jangan. Jalaho di habiraku mamolus ngoluo ai hodo nahu parsita torok nama akan ulinang nadenggani Alahosaur tu ngoluku marlas niro hama marpar bue holong tai sahat ro dina madua manang namu dua kabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat rodina matua. Jadi lasmitik yung mahal itu asal motor mga liat, tuluhari na mga liat, ada baru sehari berarti, atau tuluhari mai. Jadi nuai peri amang pada nami, asal motor mga liat kami. Baik dah motor nak hopar di sini.
lang ang dululo karuman namin. Olo, Devo hari hamu amang bodyok lo mahali. Dihan na suguton, nang dihan na marawag tubog. Lawa pa sa hato, so sila sinuhan namin. Kuya na po namin lo karuman namin. Bayad damang na hubartini. Partikino sa kaduduham. Isima Raja Julu. Sa kami pamagana, berarti kurang na dengan kami, karena Tundo dan Tuhan sadaro di na pamasing-masing tulang namin, tulang napa sa namin, tulang napa sa namin. Kami
diamun ulah namin kalau nangkohang masoba tujulu dirajai ali wasok tapi kami 10 jagar tetap simajunga di manggula ala nasorong at isonga sama dia di Tagorong muna wala na jadi dia mutar mesin namin bekam nga masok kami itu di ulah namin bago musim apa sih. Asa tuhu si marhora-horan na dito binigabia. Segok malihamu sila siloha, tas magiu tong nangat kapar siya. Jadi nualik pedia mo orunani. Ala golong masyaholo dia mo ang pandanani. Di batitianon asa horhat tami dihami hula-hula na sila. Laho manami-nami na sila atau may damang majong ako partisila.
tulong namin. Asa sunod na marepas ko kami. Sino ni Martina? Di bodoh ang tubuh takkan main sia
kompet Dr. Rami Surut di hari Kasuruto Bawa Nomor Nomatu Ibu beri nami jadi lah barang paten dan dua tuan medok tina hukum tio tina tuan waran baik jangan si tio badomu kuasa ada hula-hula yang suhuton para anak iba si matuan nami rajai kuntum tulang nami siregar orang tulang siregar begitu manusia saat tu tulang orang nami siat tuli orang nyari sigudian rumah raja bulun Bukan mulu itu dokter. Asa borohat yo kami manong hula-hula nami nang lompat di partikero. Baik damang to panong munung